Karangan Pak Enos Karli, judulnya Kuitan Janar Wan Kapur Kinang. Syair handap jar tulisannya tapi panjang. Julun handap aja. Karena Pak 2 hari ini Pak Kasim Abdurrahman ulun 2 atau 3 hari ini radang tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan anakku jadi orang baiman wan bauntung, dikatujui orang berataan, diridhoi Allah setiap inya balingkang. Mudahan anakku jadi orang nang baguna gasan banua pula warga wan 2 agama. Kasininak mama impu manyusu dulu pintarlah, supaya ikam lakas ganal nyaman lakas sakulah. Tak ganal sedikit sudah kadeba impu lawan manyusu di awak lagi. Kasini nak baparak mama suyurakan rambut ikam dululah, nyaman dilihat kurang pina gagah pina langkar wan bungasnya. Kasini nak kasini sayang baiman batuah han nangaran kuitan setiap sidin manarik pahinakan berharap anaknya kada jauh wang panglihatan. Perhatian banar nangaran kuitan ini. Pinaladar sedikit awak si anak, apalagi mun sawat pampan hidung bahingusan. Balalu aja sidin mangompres dahi anak wan kain baal. Limbah itu manggitir-gitir manguntat janar bapalit kapur kinang sedikit. Balalu aja tuntingakan sidin di atas hidung. Balalu jua si anak pinanyaman bahinak taguring nyanyak. Barakat janar wan kapur kinang nang wayah kacil dahulu dicuntingakan kuitan ka hidung si baiman wan batuah, jadi keingatan tarus sepanjang hidup. Oh mama wan abah, kami raja wan ratu sajagat raya. Pian susui kami umae, tumbuh baganal awak kami. Pian curui rambut kami, tumbuh balangkar wan bamungat serupa kami. Pian sakulakan kami abahai, jadi bapintar wan kawa bapikir utak kami. Wayah ini kami maka jadi tahu sakalinya janar wan kapur kinang nang itu baunsur tradisi nang disaling putih wan tapih budaya Banua kita, Banua Banjar nang saling langkaran. Oh umawan abah kami, wayah ini kami barataan sudah tumbuh malarak wan ganal-ganalnya, parau sarut payat rakungan menangis. Bersisigan hendak meminta ampun wan ridopian tagal tahalak wan bahasa akhirat nang manggilan kita. Oh uma abah kada mayu saisi sungai apalagi saisi wancuh, bahamburan baditikan banyu mata kami, pacang manggati darah banyu mata wan paluk pian nang keluar maneritis wayah pian marago kami mangganalakan wan manjadiakan kami sampai jadi orang nang kaya ini. Oh umawan abah kami, pian kuitan kami, ya Allah ya Rabbi
nyamaniakan sidin kuitan kami di Taman Firdaus surga nang engkau ridhoi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.